What's up, men? Anda na manen. Umay ko. When no umay, may ipabuya kanya. Yung nakasano kami, aglamot, lamutak, iti, pansit. Kaya ada kami dito'y linaw, kakabsat. Kapga po may eskwela nga nagtrabaho, nagdalos-dalos. Ta ada kami ti program to no bigat. Haan na ko masumurot kanya, dan tagtip-tipid na ngam. Nagrigat no demonyo talaga ti ka-classmate kadagagayem mo. Kas kumakan dato'y ni Raf Plate. Kiram ti Nagpansit bagana. kami, kakain naman ng kasket. Tila adati masalsalimbat na mo dato nga bading. Kat habang apit picture kami, adati nagpaigid nga duwa nga babalasitang ni Maria ken ni Mario. Sumbro man ti kinamusang da na yapo. Tapos itay agtugtugo kami, adati umay ag tweet nga bilit. Alang madimi naman amuno kin bagbagi ati nga bilit ay sos. Agal al-alsan ti kinapudot iti panawunen. Ta kita nyo mat ni kakabsat uray na labantayan at tapos ito lagi ti matinan nga tidtid nga danom sana pansipawon. Makita yo ata tabo nga data baba sinado data nga paginuman nang di na maammo. Kita nyo kog siim sana mapansipawon atay matinag nga danom. Agsakit ulok na makabuya ini ka talaga tinakad-adong nga danomon adyo mapalang basit mapanalaen na pride dato nga bilit aya kapag urayan kan adyo lutwon da nga kanumi may yukitan mo dato ni duwa nga Mariumi nga agu okis iti lasuna nga pampaimas ti panagayat ala data manen ti kinagarampang nga po. When kakabsat kasta self-service ka no agitay rekado. Dato mo ni Maring Linet and di ko kilala. Manikman ammo na bayag kami kakaduan kadag ka-classmate and Jack pa yung maikab kabesa ti nagnaganda. Yung dato yung amamok ni Gabino. Ato mo na Angelo nga nagbatak ti programming. Sana oil. Ni Chaz ni nga ka-love team na ni Siri. Dato yung madik amamo dato eh. Ken ni birthday girl, ni AJ, ni Mario, ken ni Maria. And mga di ko kilala. Ala, sadak tuguraan na yan. Dati mo ni May. Ka-love team ni Stephen. Kutatain da sardan ti makanan. Ala, git babain pala. Agisampul kakit din kasta. Ni Stephen kasano? Ay, ni sweet girl nga ta. Sweet girl. Paano yung sweet girl? Ay, ala, dinilaan na be. Normal na subo mo ka no. Gisubo mo iti Shanghai. Yung shy type naman, shy type. Tapos ni AJ mo iyimot naman ti panagisubo na ta syempre. Alam niya na. Tapos ni Raffly nga uray na la idumugan ti maglamot. Tapos at may samo malanding subo ka no. Malanding subo be. Tapos siyak mo syempre ilingid ko pa nagsubok ta makita no kasano kadakpil ti panagnangak. Nagimas kakabsat. Umayo bisitaan itry yung mat ati pansit da ditoy pelikulas ditoy linaw. Ayun lang kakabsat. Thank you for watching.